Ko te awa o Waikato, he awa tupuna, he awa koiora, he awa whakakotahi i ngā rōpū tō rangapū. E ruarau te kau miriona tāra, kua whakaritea e te kāwanatanga hei whakarau iri ake i te awa. Me te aha kei te tino tautoko, te nuinga o ngā rōpū tō rangapū i taua pūtea. He ringa raupā mo te kingitanga, he mati whakaora i te tupuna awa o Waikato. So it's a global first, and I'm hoping that, that we set a model up here in New Zealand. E ono miriona tāra kua whakaritea mai e te rūnanga o te awa o Waikato, hei whakaora anō i e nei wai. Hoi neki atu i te 2 miriona tāra te pūtea mō ngā tau 30. Ko te pūtea o te ono miriona tāra, he awhi, he tautoko ake i ngā kaupapa he whakaora haere i te awa Waikato me ona pekanga katoa. E wāte ana ki ngā rōpū, ki ngā marae, ki ngā iwi. Mena he kaupapa tā rātou hei whakaora i te wai, i ngā awa, i ngā roto. E wāte ana tērā pūtea mō rātou. Nā te kāwanatanga o mua a te rōpū reipa tēnei kaupapa i Kōkiri, hoi nā te kāwanatanga o Inae nei a Nahinara, me te Pāti Māori i whakatutuki, he mea tautoko hoki e ngā kākāriki. Ko tahi te rōpū tō rangapū i whakahe i te ture a Waikato Tainui Raupatu Waikato Awa. Koe nā te koha a Waikato ki tērā o ngā taonga, te awa o Waikato. Tēnā pia mā te hia o te toko maha kei Wainganui i ngā hāpori maha kei Wainganui a mātou nei iwi ki te whakatika a tātou nei awa mō tātou katoa. I think it's a good way of job creation. I think that they need to be not just doing things voluntarily as we always have, but give them opportunities to clean up our environment. There's a lot of filthy rivers around here, and planting trees is one way to help get the rubbish out. Hei te kauma ono o te marama e tū mai nei ka aukati te wā ki ngā tono mo te pūtea. Pōtaka maipi, te karere.